ciljeve koji su otprilike dimenzije nekoliko metara, na daljini od recimo 5 km, što je zaista mogućnost da se terorista praktično uništi bez bilo kakvog upozorenja da će nešto moći da ga dejstvuje. Takođe, tu je letilica nova, to je letilica takozvani rotorcraft, odnosno tilt rotor, letilica koja ima 4 rotora za vertikalno poletanje i 5 rotor za horizontalni let. On kombinuje, znači, letilicu na bazi takozvanog rotirajućeg krilanog helikoptera sa klasičnom letilicom i omogućuje veliki domet. Kombinacija je tu hibridnog pogona, znači poletanje pomoću elektromotora, a horizontalni let pomoću motora, znači sa unutrašnjim. I poenta je u tome da se tu radi, znači, od hibridnih letilica pa do letilica koje imaju kompletno pogon na bazi raznih motora. Takođe u toj oblasti imamo i novi letilić koji ima pogon na turbomazni motor mase, odnosno oko 150 dekrementna poticka, što omogućava veliku brzinu i idemo u principu na razvoj familije letilice od malih, kao što je ova, pa do nekih srednjih koji ima nosivost 80 kg do najveće koji će imati nosivost 250 kg. To je otprilike neki, da kažem, tehnološki prodor koji imamo upravo sad od oblasti i koji očekujemo da će više narednih godina imati znači, ozbiljan, da kažem, zalet u toj oblasti.